اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای دلوبان دلوبین، صلاح و رحمت برکت دلوبان یا خدا لسر و توام به انشاءالله. گلی حوال و هگیر نیجا معلوم ویکو وزانی کو نه انواع معربه هنه. نوع یکمین اوکو به حرکاتانه اوجی آن تمام حرکات لفظینه که درس بریاوی دو بیهاتا خواندن، یعنی که رفعوی بضمه، نصبوی بفتحه، جروی بکسره، یا نجی و اما ناقص الاعراب آنجی او اعرابوی کمه، یعنی بعد که حرکات لفظینه. و هو على قسمینه افجی لسر دو قسمانه، یعنی که او اعرابوی کمه اوجي لسر دو قسمانه. قسمكي رفعه بالضمة، رفعه بالضمية، ونسبه وجره بالفتحة، النسب جر ويجي بفتحة. لها كي جانتون قاليها بالا لها جرب كسرين جرب فتحة، لها كسرة كيما قاليها بالا دما كسرة كيم بو ببعدك حركات لفظي يكمين تمام حركات لفظي بي جاني زيدون ورأيت زيدا ومررت بزيدا. يدو يمين جي اوكو بعدك حركات لفظية. اجي اوجي لسر دو قسمان قاليها ورا. قسم يكمين رفعوي بضمية، نصب جروي بفتحية، كسرة لا تنية. وذلك اواجي غير المنصرفة، اواجي غير منصرفة. نحو جاءنا أحمد عليه السلام. جاءنا هات باما كي هات أحمد عليه السلام، حضرت پیغمبر هات باما عليه الصلاة والسلام. اول برجالي اولا جاء فعل نامفعول احمد فعله. اولها رفعه بالضمية. وصدقنا احمد عليه السلام، ما تصديق حضرت محمد كري عليه السلام، يعني ما وی راست داره و ما قبول كريك و براستی جي پیغمبر خدايا جبونا حقه جبونا کراستی نشان مروفان بده هاتیه شاندن. ام تصدیقاوی دکن وی مهر دکن پیغمبرتیاوی و راستیتیاوی درستیاوی دوز و دعواوی ام همه تصدیق دکن. لارا خلاصی بریاویه که بخشیا هری مزن دچونا ریاوی دایه، دعوا هری مزن دوزا هری مزن دوز و دعواویه. شبونوي ام قد حقي ويدا ناكم نشبه ام تصديق دكن. وصدقنا صدقنا فعل نامفعول فعل احمد فعل قال ورا ابا احمد نصبه بفتحه هاتيه لورا مفعول صدقنا. وآمنا بأحمد عليه السلام، ما بواري بحضرت محمد عليه السلام آنيه. اول بردا گلی اولا به احمد جروی بکسر ناتیه با حرفا جره لجروی بفتحه هاتیه. آمنا فعل نافعل گلی اولا با حرفا جره نورمال حرفا جره دوی زیر بکه جره دوی بکسره به لجبونه که غیر مصرف گلی اولا جره بفتحه تیتن. احمد مجرور به لجروی نب کسره جروی بفتحه. شما جرب فتحية قال لي هوالا جبوناكو غير منصرفة. غير منصرف جرة وتنوين لساري ناي قال لي هوالا. وقسم القسم جي رفعه بالضمة ونصبه وجره بالكسرة، يعني افيكو عربو يكين بو قال لي هوالا، يعني بعدك حركات لفظي تمام حركات لفظي شو كيف شابو قال لي هوالا. بعدك حركات لفظي جي دو قسم. قسم اول دا کسرت نبی، قسم دویمین دا جی گلی اوالان فتحت نیا. و قسم رفعه بالضمه و نصبه و جره بالکسرت، نصب و جره بکسره نه بفتحه. و ذلك اواجی جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالمه. اوا گلی اوالان جمع مؤنث سالم چوان اعرابوی رفعوی بضمه نصب جروی بکسره. میناکوی نحو جاءنا معجزاتون، هات بام معجزات. معجزات بگومان خاصه پیغمبرانه، یعنی تشتی اوصا پیغمبر الله هاتیان تشتی اوصا آنینه که بشر
نکارم بینن جو قوت و طاقت وان داره معجزان وان تختا عاجز بونه دا وان تختا لواستی دا نکارن شگوسا بینن جاءنا فعلنا مفعول قالي هوالا معجزاتون فعل جاءنايا أبال رفع شاتيا رفعة بالضمة هاتيا وصدقنا معجزات ما تصدق معجزات كريا معجزات راستن وكا معجزة حضرت موسى عليه السلام وكوبال آويت بومار ومعجزات الرسول خدا شقا قلقن وكا إشارات كرنا هيدي بكوبي دشاق صدقنا فعلنا مفعولة قالي هوالا نفعل معجزات مفعولة اوا نصب قالي هوالا مفعولة يا منصوبة نصب بچيه نصب بكسره ام بيجي معجزات لفظة مجرور جره بكسره ام صنع بيجن ام بيجي لفظة منصوب نصبه بكسره قالي هوالا يعني نصبه بكسره يجبونا چه لفظ اجبونا كو جمع مؤنث سالمه جمع مؤنث سالم اعرابي وصايه رفعه بضمه نصب وجره بكسره يعني مفعول نورمال مفعول منصوبا لنصبه نه بفتحه نصبه بكسره وآمنا بمعجزات افجي قال لي اولا جروي بكسره آمنا فعله نا فعل قال لي اولا با حرف جره معجزات جار ومجرور متعلق آمنای بده به اول ورگلی اولا جراوی بکسره يعني اویکو بعدکی حرکات لفظی نگلی اولا او دو قسمن قسمه کی رفع ضمه نصب فتحه جره بکسره کو غیر مصرفه قسم دویمی جی گلی اولا رفع ضمه نصب جره جی بکسره يعني یکی دا کسرتونه دی یکی دا جی فتحتونه یکی دا کسرتونه یکی دا جی فتحتونه گلی هوالان مینا که گلک خاشن و گلک واتدارن و گلک مینا که بسودن دوار معنویات دا دوار باوریه دا گلک مینا که خاششتینن خدا تعالی خیره مؤلفی وی نویسکاری وی پرتو که قبول بکه خدای تعالی جه راضی به انشاءالله امانت خدا بن بمینند خیر و خوشیده